وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganeron nan pepenalamatan tanus Allah subhanahu wa ta'ala si sagyang kaiya kaya pa kasusampay tanukman sang kaiya alungan na salasa giipmani pagampaganay seminar tanong si sagyang kaiya uman alungan na salasa si sagyang kaiya urian ukiyaw da sarakatan wagyang kaiya ulan Ramadan yuto'y lalayuntan pumangnin si ikwallah agyang kuto pianaguntaman tanong si sagyang kaiya po sa Ramadan na dirakatan rintasan wallah agyang kuto balasyan nagudinyan ulaan agyang kuto kaya panamartano taguan yan sa balas mapraguntan si sagyang kaya dunia maraguntan si sa alungan amori si sagyang kutuwa kaya udah sarakatan ulan Ramadan nana ayat itu muslim kiyang gunaan yan agyang kutuwa masanian na mida dayon agyang kutuwa panaguntaman yan si sagyang kaiya kaya panaguntaman yan si ulan Ramadan na ida dayon yan so panamarian so simbanian si ku urian ulan Ramadan giyang kaiya pamana kay po sarakatan wagyang kaya Ramadan nana giyuto na kana ba may po sagyang kutuwa kapagamal kana ba may po sagyang kutuwa di kang gilbaka si kusimbak wallah kasulitan kang gilbaka kusimbak wallah na ida dayon tanong to nasa kamo tumambu aso ka panananggila itanong si kung mga lalangan wallah na ida dayon tanong nalagi do tumambu agyang kaya seminar tanong na ida dayon tanong sa taman sa kapkagagaat tanoron si sagyang kaya kapapadalam tanong pa na si sagyang kaya dunia limu wallah adnap kisanggitan wa oras makapantag si sagyang kaya agamatan wa agama Islam adna ibabagay na katanong pun wallah agaas udi na bagar si ku kidadayunan tanong si ku panamartano nagupanaguntaman tanong sang kaya lamba panamortan si sagyang kaya dunia giyang koto miya pag-usay tanong kumiyaw na makapantag si sagyang kaya kapamuasa si sagyang kaya ulan na Syawal na namida dayon dinuto sa kanabotom ya putol taman sa di mapupo sagyang kaya ulan Syawal na kapakay din agyang putuwa daw na makapamuasa sa namagawi na kapakay mamuasa taman sa di mapupo sagyang kaya ulan Syawal misabab san mga urip no Allah mga pagariakan mga luksakan mga bubayak yang kaya oras tanong man tuwa kapag pumagpadatan na ayay ni palikasawan tanong bagantan sa usayan o ba kalukalo na kang gunaan tanong nagu mabaloy paduman o kapagpagintaw tanong si sagyang kay dunia nagyang kaya makapantag si ikukatadaka kurugu upagaring ka giyang kaiya ka pamumunuan at tigitan giya ina
Isad na iya malaa awida akal tanu si sagyang kaya masatan. Isa miya panutulo mga lukus tanu na tigiran na ayataman kinibuba giyang kuto kipantag manusia na imanto na miniraot sa mas malapan iarga susatiman amanok adis manusia. Nagina na benaranan kasasagdanan si sagyang kaya masatan. Kaya gila ako na kagagaw tao mapatay niyan sa padiyan. Kagagaw tao ayamak na niyan na bunuun niyan nagyang kutuwa pagarin niyan asarbu. Kaayamak na niyan na makuha niyan nagyang kutuwa kabayan. Makuha niyan nagyang kutuwa ayamak na niyan na mapipikir yan. Nagyanan mangurip na Allah si kudapan kapakataling mau Islam na sumanga ala pamilya si sagyang kutuwa masa mga Arab guni na marididu isiran nana si sagyang kutuwa kaya pakataling mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inumpian niya nagyang kutuwa masa na padsa piag importante yan akaumpian yan na anda manaya gyang kutuwa marididu ay na maka giginawa isiran matanur siran na madaagyang kutuwa ridu na ayami sambi na gyang kutuwa kang giginawa inaw gyang kutuwa kapagpagariya. Si sagyang kutuwa kaya tugalin o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sa Makkah Madina na aya pagampagane pinggulaw laro Rasulullah na paganeron na mimbalay sa masjid. Kadua na piya kapagpagariya iyan sa mga ansar o sa mga muhajir ay katano na miyaki pesada sa Rasulullah ko mga Yahudi mga ahlul kitab si sa Madina nagyuto ay maana na padsalim o Islam na giyang kutuwa kaya pakatalinguman yan na ayamin italinguman yan sir katano na tenor niyan sumasatan na tenor niyan so betaditan na tenor niyan so pagtaw na giyang kutuwa binasa akapagintaw ng beluin niyan akapagintaw aadun akipantagyan udi na mapia akapagintaw si sagyang kaidunia. Giyanan isabab pada sa miya makalala adusa si Allah subhanahu wa ta'ala na gumala akasalaan na sir kanyan si isa giyang kaya dunia na sampay pa na si isa alungan amori si iku urian o kapanakuto na giyang kaya kapamunuan uli na giyang kaya katadak saru ginan miya kalalaanan adusa si iku Allah subhanahu wa ta'ala na gumala akasalaan apitigaran Allah sa siksa si iku kapakataling mo tao si sa alungan amori nagupadpananan si kutanda si kuya makna niyan nakapakatindig bangkit kapakarani kaya pakarani agiyang kutuwa kapakatindig bangkit sa giyang kutuwa katur Nabi sallallahu alaihi wasallam atigiya naman ay la taqumu as-sa'atu hatta taksura al-hirj didin atigu Nabi sallallahu alaihi wasallam pakatindig subang kita sa taman sa di makadakal suridu taman sa di makadakal suridu na sisagyang kaya masatanong na miya kadakadakal ayamini pagawa yan kung ingad yan pagkabubayaan yan na di pakatang kasaridu ayama na niyan na mini pagawa awa utaw akiawaan yan suwalay niyan kaya awaan yan so kawiyagan yan kaya awaan yan so patumuttamukan yan sabab si sagyang kutuwa kapupulawin yan sa ridu nagkapupulawin yan sa simukot si sagyang kutuwa darpayan nagyuto ayama na niyan na inutano pa na di kabulungi ino pa na ya maulawla si kung mga darpatan katuos sa kana abarakatan suminap suparatiyaya na kana abarakatan tantua suminapagyang kaiya ayama na niyan na agamatan wa agama Islam ka ayamaw ulawla na suagama na piya mamilian tan ayam wa katawan tan wa agama na kasimbayang
aya buah katawan tanwa agama nak pamuasa, aya buah katawan tanwa agama nak bagay sa zakat, giang kutua kapne haji. So aya maknanya nanganin insan ginam katawan tanwa agama. Na di tanu katawan na giang kutua kasiyapatan si kurugu upagaritan wa muslim na padanan si iku agama. Na giang kutu mambuah katadakaun na isanan kuda alawanian amala adusa si iku Allah si iku urian ukapan aku tu. Si iku aya maknanya na urian kapan aku tu. So Allah Ta'ala na aya katruyan na tigian manay. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. بتروى الله سبحانه وتعالى أتيان مني. So siran itu akan abasiran dipanung genui saped wallah apa simbaan. Da apa penung genui niran. Da adiran di pananginan. Asalah kau si wallah urina ped wallah apa simbaan asalah kau wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Nagudiran tedakan surugu udi nadaat tidak kiran arrugu apiaka haram wallah agiam kutwa kat tadakaun inun tabusi iku kita untul wala yaznun nago kana basiran mga barasina wa may yaf'al dzalika yalqa azama nasadin sang gulaulasan antawai atunay penggulaulaan iran sadin sang gulaulaan iran. So kapanung ganui sa salakok wallah apad wallah udi nagyang kutwa kapamunuan sa ginawa si iku di ontol udi nagyang kutwa kasina sadin sang gulaulasan ating manai wallah yalqa asama naketemunian agyang kutwa siksa apu si iku wallah subhanahu wa ta'ala yudha'af lahu al-'adab apetak penun agyang kutu akasiksaan sisa alungan aqiyamah wa yakhlud fihi muhana nagu tetap penun wallah ayam ananian nama kadada panas tetap penun wallah sisa yang kutua ayam ananian neraka jahannam yang kutua ayam ananian nakat tedak sarugu nagian idalilun nagian kaiyabiyat tiatan wa ayat sisa yang kaiya ayam ananian suratul furqan pihak kata naun wallah asadin sang gulaula sagiang kanan amang adusa aya mana nagiang kanan akat tedak sarugo kapanung ganui sa iperimbang sa ikwallah nagugiang kutua kasina sadin sang gulaulasan na ketemunian agiang kutua aya mana nian na siksa sisa alungan amori nagu petuk tak penun wallah agiang kutua siksa nagu ketatap sekalian siksa sekalian nama kadada panas si sagian kutua ayam maknanian nakapa kataling manian si isa alungan amori gianan ayam maknanian na gian kaya kapamunuan na tiagunanan wallah sakiparat ayam maknanian na opama ka kabaya utaw amakambi dan sekalian sagian kaya dunia si sagiang kutua urian ukia pakat tedakian saginawa nami ada giang kutua dusanian ukapakat tadi kemanian si salungan amori si sagiang kutua kia pamumunuanian sa ayamnya adu isi sa Quran napitur wallah subhanahu wa ta'ala atigian manai wa may yaqtul mu'minan muta'ammida sadin satau amma kapatay samiarat tiaya apiti bibaian fajazauhu jahannam na ayadin abbala sarkanya nanti mana wallah na sunara ka jahannam khalidan fiha mata tatapun sadayun wa ghadiballahu alaih nagu kiarangitan sekanian wallah wa la'anahu nagu kiamurkaan sekanian wallah wa a'adda lahu 'adaban 'azima nagu piti garan sekalian wallah sa siksa amala piti garan sekalian wallah saya maknanya na siksa amala lani manuntum
Aya pitur wallana sadin satau amaka patai samiaratia mutaammida. Aya maknanya nabi tibubayan. Timbubayan lagi yang ketua kiapa kapatai nian samiaratia. Sakatau a muslim ama paparatia si wallah. Na aya balasian lagi yang ketua aya maknanya nasiksa kapakatalong manian si salungan amori. Api tidak dan sakanian wallah sanaraka jahannam. Agiang kutua neraka jahannam na aya maknanian nakakal sakanian na kiara ragitan sakanian pen wallah nagupi murkaan sakanian pen wallah subhanahu wa ta'ala. Gianan ikapupenang gila itanusan mga urip pen wallah upama kau ini sapar wallah o bangka pepegelu ia putau agiang kutua pagaring ka muslim na aya penubang kamatedak agiang kutua aya maknanian narugian aya penubang kamatedak agiang kutua rugian na sisa giang kaya masatan na tanto rakat tanua mia simpul agiang kaya kapamumunuan ka ini pagawatan ko winged tanu so kapamumunuan namia kau matano panasi ku sala kawinged imini taling matanoron na pangawayagan tanu na pakaraw tanu pan mamumunuan si sagiang kutua pianalanan tanu winged baya kamu musagiang kaya aya maknanian na betad tanu na antu na ay bulumaya na aya bulumaya na pagendu di tanu si iku wallah pagendu di tanu si iku kukuman wallah si iku Quran agu si iku aya maknanian na sabdan Rasulullah si iku sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat teruyan na tigian manai akbarul kabair ayat tigian al-lebih mga ala ku mga dosa ayat tigian manai Rasulullah al-lebih mga ala ku mga dosa na al-isyraku billah suki panakotun si iku wallah wa qatlun nafs naguso kapakatada kasarugu ubaranyawa kapakapatay sa baranyawa wa uququl walidain naguso karangit kung belalukos wa qauluz zur aguso katiru sa di benar so katiru sa ay maknanya di benar au qala wa syahadatuz zur isa penamia panutul nagyang puto penadi saksi ko di benar apa meraka apa maltik naginan na padanan si iku aya maknanian na mga ladusa si sagian kai aya maknanian na diita no kapagin tawsang kay dunia leni mananan agian kanana ki anu yaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sa mga ala adusa na ina padiano nagian kutua aya maknanian nakapamumunuan ina padiano nagian kutua kapamumunuan na ileni man mga urip no Allah uritan waya kabulungi na mata ana tumupan aya pepakatana si sagiang kutua magi ngedin nagiang kutua bumba tumupan na aya pepakatana sagiang kutua magi nged nagiang kutua bumba ato na isabab nagiang kutua bumba na makatana kumagi ngedin na aya petay na sama sugatian nagiang ka iya kapridu giang kaya kapamumunuan na taman sa pitu lapis sa apo na kilaksun aya maknanian na di maka pegalungan ko ing diyan nakakapatay giang putuan ko inyan na dalawanan amala aya maknanian na simo kat si giang kaya masatan dalawanan amala asakit giang kaya masatan dalawanan amala isi sakit kapagingad na ini ka antiro katutunganaya nagsuaya maananian na kande darudupa na ini ka antiro ragiang kutua antun iba na mapi akap pagingid ini ka antiro ragiang kutua mapi akap pagingid gitu aya maananian na miapan utula Nabi sallallahu alaihi wasallam na dinian matiru asukun subtadu mu'min na tatapa sisi iku mapia sa taman sadis kanyan makasuguh samarata udi nada amat tedakian arugu ubaran yawa da amat tedakian arugu ubaran yawa ini mana yang kaya katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam ko kiapa katitenian si ku Ibnu Umar atigian manai lan yazal al mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama
tatap ko na sumukmin na sisi din ako kalamalamau Islam sa taman sada amat tadakian arugu apya ka haram wallah agyang kutwa ka bunuang leni manuto nasira katano na ayadin a isa as-sabab akiada sa tao sumagingad miada so kalilintad akapagingad miada so barajuma si kumangaingad ayah sabab poto nakagi adi makapemagalunga sututungan aya kamari di duwe miya kapo pataya mitu tidak kasiran saru gieunan imiya kalala awida akal tanu na ila yang kamambuka madakal abad tangratau si kuinged na ayamin yawa yan asimi petapatay ku peragatan na sabab sagyang kutua kapapelaguin yan sa murka kapapelaguin yan sa awida akal kapapelaguin yan sa ayamaanan yan na simukata gianan si sa anungan amori makataling matanong sa anungan amori na aya pagam paganaya kukumanakatanong na giyang kutuar miyagirey arum gianan ni pagam paganaya kukumanakatanong sa anungan amori sakari inukari petay na tigyan na biyuno akwisid na ayamaanan yan na kukumansinan si sa giyang kuturas giyang kutua kaya pakapapaliay giyang kutwa kaya pakapapataya na giyanan ipagam paganay aku kuman wallah si isa giyang kutwa kapakadan sartan si isa anungan amuri di tanu baraton so ayamaanan yan na niyawa o pagaritan wa muslim di tanu tantua ibu ba agyang kutwa arga wayamaanan yan narugu o pagaritan wa muslim dibun malbul budagyang kutwa kapakaragiraya tanoron dibun malbul budagyang kutwa ayamaanan yan na kambunua tanu si sagyang kutwa pagaritan wa muslim so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayakatiruyan kukiya pakatitian si iku Ibnu Mas'ud na tigiyan manaim awwalu ma yuqda bainan nas yawmal qiyamati fid dima ayat tigiyan na paganay aku kuman kung dulun-dulunan umanga tao si isa anungan amaurin na giyang kutwa kiaragiray urugu giyang kutwa ayamaanan yan na kiaragiray giyang kanan arugu piya gito ko nakatan Rasulullah agiyanan ipagam paganay ako kung nakatan si isa anungan amauri iman to na ayamaanan yan na tengah-tengah minsan na marididuay bata-bataan na marididuay ayamaanan yan na tutuan yan na marididuay tunga na yung mapasang giyang kaya mo ulaulatan tunga na yung mapasang giyang kaya anto na iniba na betad tanong aya katiru wallah na tingin na innamal mu'minuna ikhwa mata na sumya maratiyan na sila ditituwa magari-hari fa aslihu bayna akhawaykum na tanurani waki sundulun-dulunan umanga pagariya iyo ayamaanan yan na igira aad na miyay niyo asimukat si kundulunan umanga pagari niyo na inu ni waridi ke tanor kabaniyo po mga pedis utungan niyo si sagyang kutu ayamaanan yan nakapragiray agyang kutuwarugiran so manari so kadegen na aya pupakapadeng na matanggawaig kanaba aya pupakapadeng sagyang kutuwa kadegen na gasolina na aya ba balu yang kaginawang ka asa kay pedeng sagyang kutwa mala fitna balu yang kaginawang ka asa kay susuko sa sagyang kutwa aya maknan yan nakakatanor agyang kutwa di makapsina budak ubang ka sinan rambui ubang ka sinan aya maknan yan nasumbu ni akasababan si sagyang kutwa aya maknan yan nakapragiray agyang kutwa mala aru giyang kutwa kandegani saruk si sagyang kutwa tutungan ya giyutui Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigiyan manay pitaru Nabi sallallahu alaihi wasallam ko kiya pakatiten yan ko Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tigiyan manay ijtanibus sab'al mubiqat pananggila ini watig man Rasulullah so pitwa pemakabinasa dan iman ay pituru Rasulullah na pitwa pemakabinasa na giyang kaya pitwa pemakabinasa na pedun agiyang kutua kapamumunuan sa beranyawa pakapamumunuan sa niyawa illa bil haqq sa aya dirun tabiya na giyang kutua mo kito na sa untol ano na mo kito sa untol
Napaga deru lagi yang kutua kakitas. Kadua lagi yang kutua miyakau kicaka ke karuma na misina. Gianan ayam nanian na antun ini ba na kita untuk nasi sagiang kutua kapamunuan. Nasi sagiang kaya masatan. Nasi sitan si sagiang kaya gubernur Pilipinas. Na dua-dua sokokuman. Kaya ditaruhi hukum Quran. Dipagayon lagi yang kaya konstitusi na Pilipinas. Kau pa makukumitas sa kasi na miya kalabuso ka sa kakitas. Sa katigyan na kapumunuan sa ginawa. Kakalabuso ka. O pa makuwad na miya man ko. Na di ka kaputulan sa lima ka kakalabuso ka. Kaya nung kayo ni mana niya naputuli sa lima. Akan na amay ni anto na iniba na pangitaban si sa Pilipinas. Na dua-dua pekendudantan. Paganeron. Naudi ka magando di sagiang kutua pangitaban na Pilipinas na si kapaka ndu di sagiang kutua amicable settlement. Leni man to? Ayam anani nagiang kutua bitiara kalilintan. Makap mi bitiara kanwa mbetonan sa kabubawan agiang kutua di makap sina Buddha. Maka di makap sina Buddha. Nagiyo ayam ananian nasi sagiang kaya masa tanuna masa asitano maaano sudah sagiang kaya darpa minority run su Islam. Di nga kikukum sa Quran kapatay ka. Di nga kikukum sa Quran kakalabuso ka. Ino nga man ipayaga si sagiang kaya darpa. Ang giraw ka giyang kaya konstitusyon na Pilipinas na di ka pangunutan. Kaya na niyan na ato na iba na riba taya. Nadi ko ito mapakalangkap si sagiang kaya darpa ka. Ayan na ko itong kanagiyang kaya gobyerno Pilipinas. Nakapakaya mabinasakan. Na apayaw iiyugan tanwiran ko kambara juma sa iku umanagawi. Nakapakaya maputulbad nito kakaidan. Kayo tanagiyang kutua ayam na niyan na kayo tambad nagyang kutua kamarataan. Si kuya na niyan na mga darpatan na. Pada penakaturu Nabi sallallahu alaihi wasallam na tiga naman si ku kaya pakatiten ko Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu ma tiga naman man qatala nafsan muahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman. Saat nating manai Rasulullah sataw makapatay sa muahad ayap teru na muahad nagyanan so mga ahlul kitab Kristiyan ag Yahudi asumyo led kudar pa mga Muslim aya ini suladiran na kalilintad aya ini suladiran na aya maknanian na miyaki pesada na nuwasiran ko mga Muslim o di na sumasarig siran kung mga Muslima akan nabasiran makipti dawa na di ka pakaigiyang kutuwa kabun akiran. Diteru Nabi sallallahu alaihi wasallam atik yana man qatala nafsan sadin sa tao ang makapatay sa niyawa makatadak sa niyawa amuahad ayap teru na muahad na ayam na niyan na kumukuha sa kapasadan kuda to mga Muslim. So masarit ko dato mga Muslim adi sa kanyan kakaidan nakakanabas sa kanyan peminasa. Lagi do mga padegang, lagi do ayap tiumanian lagi ang kutua kalilintad. Sadin sa makapatayro na tingman ay Rasulullah na diniyan kebaw subaw usurga. Amataan as subaw usurga na aya kabagrian aya titua kamutian na api apan aya kawatan kau napa tepuluh raguna ipela lagunan na pagkibong kau nagyang kutobo usurga. Lain mana tu? Na sera katan. Baka gia Kristian, baka gia Yahudi. Na tiga mi pakai din abunon. Baka gia aya maknanian na padegang sa bukubar na tiga mi patutod na bunon. Uri na padegang sa iskrim asumyo na ci kumanga darpatan na tigita no mi patut tabunun di kana bagianan kaya ini suku Islam
nagiang kutwa aya ini telay nga diyan kudar pa mga Muslim nakapaminasa kapakin bunuay o bagiang kutwa aya ini suldian nagiang kutwa kapakin duluna sa kumapia kapakin duluna na iniraksika si sagiang kutwa pembinasa sa Islam gianan ikan inibat tanong kaya aya katawi tanurun na kaya miya kauma kuingil tanwa padagang sa papor na titanwa miya patota iya bunuun miya patota iya aya makna niya na Arab na giyang kaya tamukian na ilayan yuman giyang kaiman katur Nabi sallallahu alaihi wasallam atigina da'watul mazlumi mustajaba giyang kutwa pangani umiya lalim na tatarimaan api yaman kafir na basta malalim na so pangani niyan cik wallah andun ni kapang niyan cik wallah na terimaan untuk wallah baka gitika kafir na aya makna niya na halal rakad na giyang kutwa aya makna niya na kapagarabang kasi sa giyang kutwa tamukian giyang kutwa kapagdasing kakutamukian giyang kutwa kamunuang kaun kanaba lang mga kafir na miya patutabunoon kanaba lang mga kafir na miya patutabunoon na madakal sa mga susunan nila paganero na giyang kaya muahad ibtero na muahad na aya makna niya na miya kipusadan ako miya kipusadan wako mga Muslim saya makna niya na kanabas sa kanya magipumbunuay kaaya mo isunod diyan ko mga darpatano na pendegang malagid umbagay sa kanya sa buwis anta aka sumiurindir ko mga Muslim dito ka pa kaya bunuon nasira katano nadabar katano pa kau maapadag labaw ron si ko mga kabukidan sira katano ada bon pa kau maapadag ang sabuk baraka pembunuon petulisan boto pa tatabaw to di ingulaw aya mana dapat na sira katano mga Muslim nakilir katano so paparangayan ng Islam sa lagi dong kiya sunod taon Rasulullah kasusunutan niya na kuwaya makna niya nakapi apa parangayan si ko di ka pagintaw si sagyang ke dunia si ko kapi apa parangayan na nasira katano na aya katawi tanurun na kaya makna niya na Kristiyan na miya patong tabuno kadua kakalasi aya makna niya na kadua kakalasi kung mga kafir na mustamin pero na mustamin na sumasari sumiyong kung mga Muslim padagang miyayad cabuis na tigyan na mayad ako na uba ko niyo kakaidi nalagi dito sa katano ba miya patota pakabayin tanong sila sa buwis di patot ang ngayon kanaba tanong minda dato sa Quran kasakatano may papariran sakatano man ni ayam niya na may papariran sakatano man ni sumisilong sa Pilipinas saka kanaba tanong miya ko a Pilipinas nauriyan yan na saka matagpipis udar pa na sakay ayam niya na depo si sagabun sakay anto na iba na pangundato si kuya makna niyan na makapaparna ka na kanabaya makna ini nabatan simba so pasimba nilan kanabaya makna ini nabatan pangunot si sagyang kutwa pangitaban nilan aya mataan na may ilaytan wagyang kutwa kamapiyaan tanu agyang kutwa kabinasaan tanu ugyang kutwa panggulaulaan tanu o kasulangan tanu sagyang kutwa margis si akaludan na upamak waya makna niyan nadirun ke sepakabarokan tanu surangan tanu na upamak waya makna niya nagkaspa ko na barukan tanong na makapasyunod tanong sa ikurugis yuti mo ulaw na niya na giyan kaya masa tanong na aya makna niya na isa ini aditan o kasasabutan gito paganeron na giyang kutwa muahad ikaduna kita mustamin ikatalo na muharib giyang kutwa di makitidawa sa ikong mga Muslim na sudi makitidawa ka Muslim miya patut ka bunuon di makitidawa na mununian sa mga Muslim na miya patut tagi ang kutwa ka bunuon kan nabalangon o kafir na miya patut ka bunuon gina ni ay makna niya na itanong si sinabuta na giyon tiga terun nabi tiga na man qatala nafsan muahadan sanja tawa makapatay sabaran niya muahad maka mabagay sa kapasadan ng mga Muslim sa kanabas kaniyang paminasa kaayang ukiuman yan na padagang o di nakalilintad na sa din sa makapatay ron na diniyan kibaw subaw o surga agyang kutabo o surga na ayat taman akamutian na uwaya kawatan na kaun na 40 ragun na ipalalagun na pagkabawang kapanagyang kutabo niyan at taman aayam na niyan na kamutian
Nagianan mangorip no Allah. Yang kaya ayam anan yan na di tanong kapaginto sa giyang kaya dunia na isad na iya mala aawid akaltan. Laburong sa giyang kaya masatan mo. Mga miyakadak-dak lapan yakit. Mga tulisan. Mga pararanso. Giyang kaya darpatan namin. Benda inugi mau ulaw-latan. Naniman sisira ka tanong sa mga ulama, sisira ka tanong sa mga dato, sisira ka tanong sa mga bilangan tao, sisira ka tanong sa mga lalong, sisira ka tanong sa mga talibuno, sisira ka tanong sa mga darwaka, sisira ka tanong sa mga pasisina, langon din. Benda ay sabab po ito nakagi mahubetan sa prutsalad. Na nagyo to ay man niyan namya prutsalad mabugi kaya dito no kapagintaw. Nana may ka na di simbayang, so di simbayang. Na miya along yan, nagyang kutwa riduin yan, na miya kag nagsimbayang. Miya kag nagkambaradyo at tigin na mga riduin miya mga tawanan. Yan yung ano to. Si kumasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inuman to, Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigin, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Ayakun abtad bawatan Israel bawatan Israel tasusuhumul anbiya na diisiran tenutanur mga nabi sama ito na ayagal ba kung mga nabi nakatenutanur kapangumpiya patenur nila nagyang kutwa magugukat na kullama halaka nabiyun khalafahu nabi na oman adna matay an nabi na pakisambiin wallah sa salakawan nabi ngayon to anmi dadayo nagi ang kutwa ka pangumpiya wa innahu la nabiyya ba'di namatan na yating man ay Rasulullah adda an nabi si kurianakan wa sayakunu khulafa'un fayuksirun na aya pa kadakal na sa mga pangukom sa mga ulama asiran hindi yun sa giyang kutwa panaguntaman mga nabi. Siran hindi yun kung panaguntaman mga nabi. Si kuriyan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na da'a pa kataling mga nabi. Nagyoto. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na tiyanuriyan subutad, tiyanuriyan sumasa, tiyanuriyan sukapagingad, taman sa adna keto na dua mala a pamilya. Adisiran makapagalunga. Sa giyang kutwa kaya pa kapriduiran na urian yan na piyakang ginawa isiran o Rasulullah na ayamin isambi na sumridui guni na disiran makapatigiran wasik urian o Rasulullah. Iman to. Tanor na kasuridu na may tubo akatiro na miyaro kata. Miyang karap mana yang kutuaan dengaridu. Tigira na sa kanong mana riso giraw mana ya. Makakilalamis kanong mana mga tao. Kaamada kalman na miya patay mera kanong. Gina naman ipkaswaian. Nagyang kaya nila. Nag-iisa ada alawan yan apuison o kapagingad. Gida alawan yan apuison o kapagingad. Ayakap ko no rido na pantag kudila. Ayakap ko no simukat na pantag kudila. Ayakap ko no samok na pantag si kudila. Leni man ito. Sa katawa dato, giyang kutwa sa katawa dato na siyugo yan na giyang kutwa tara subuin niya. Tigyan na sumbuli ka kung nasa kambinga. Makasumbuli ka tigyan sa kambing na kuwang karakang so pinakamapiya ko sa puyan. Sumiyumbuli sa kambing. Kaya kung makasumbuli sa kambing na kinuha niya nun subila iyan na inuitian ko dato. Kaya man na mamakapira na tigyan na sumbuli ka man sa kambing. Na makasumbuli ka na kuwaang karakanong so pinakamarata ko sa puyan. Sumiyumbuli sa kambing. Kaya kung makasumbuli sa kambing na inuitian na si sagyang kutwa dato subila iyan. Tigo dato inuwari ay. Sigo pa ganesok na kan saka na inisubu akarka sumbuli ka sa kambing na kuwaang karaknon sumapia ko sa puyan na inuit takarakan na nila. Napiya ka sumbuli akan sa kapurungan na Peter akan akuan akong kakupin pinakamarata ko sa puyan na ayak man inuit takarakan na nila. Upama ko siya kumrano na ayad na pagampaganay ko niya no nabalba ko. Na
Enwitian tigina ayat sabab patigin kudato. Ayat tigina sabab nakagia atigian asudila na igira ami tegumpian ada lawan yang amapia sekulawas. Na igira mana tigina mi abina sa sudila na dinna lawan yang amarata sekulawas sekusapu. Na benaranan agi yang kanan ayam maknan yan na tutulan si yang petua dato agu yang petua tala subuinian. Nah gitu. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat katiruyan si ko kiya pakatidayanian si ko ayam mananian na Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu ma natigian man la zawalud dunya ahwan 'inda Allah min qatli rajulin muslim. Mata nati Rasulullah aswat tigina so kagba ad-dunya na mas makep mas malbuci wallah adi so kapaka tadak utaw sargu muslim. Lain mana tu akap penedeg yang kaya kapamunuan na sira katarung na aya kadak lan sira katarung na bakede sa sinapang ayat tarung niya na tigina ino karya na sinapang na sige na self defense. Ugit na ayaw buto titigaran yan na sopagarin yan. Sopagarin yan ititigaran yan. Dahil ni manuto. Na di po pa karaw mamumunuan sa ridwe. At yung pamakutigas nakatan sa mga pagalitan o mga mujahidin na inunong ni pagunuta. Kaan makapatay sa madak layaman na niyan na mga ridwe. O pa makagiyutwi palan niya. May kakuwapan sa balas. Adi giyang kutwa ayap itigaran yan, giyang kutwa siringan yan. So pagarin yan. Giyang kutwa ayap na yan na atungan na yan. Piyak ang musa. Dahil naman na rin giyang kutwa. May apa nutula sa katawa mama, sa katawa babay. Bara sambayang, bara amal. Miya ulubsi ko naraka. Miya ka naraka. Antong ninipa ka naraka yan. Kinuha niya na giyang kutwa sa timan abadung na kiudalian na dan yan din bukay na dan makapalubas sa kanya na taman sa miyatay. Bedung ito na inipa ka naraka yan. Na ayaw pa yang katadakan na giyang kutwa pagaring ka muslim. Upama na ayaw ko imbuno ka kung pagaring ka muslim na giyang kaya kagawaday. Upama na ayaw ko imbuno ka si kung pagaring ka muslim na giyang kaya chairmanay. Giyang kaya ayaw man na niya na baryo. Upama na ayaw ko imbuno ka kung pagaring ka muslim na giyang kaya kada to. Iman na taman iman to sa sulutan namin niraksun. Sulutan na bebutat ta mengisu tarpuli na kakakaano mo. Ayaw man na niya namin pupantagyan. Tanto miya kala. So wida kaltan si sagiyang kaya masatan. Miya kala so wida kaltan si sagiyang kaya masatan. Miya kaulad curido. Gua ni na ayaw mo pinagtarido na maridway sumanga dato. Maridway sumanga dato nang giginawa iso mga karumayran na iman to na taman sabay na minilaksu. Apmunuun subay. Tanto miya ka kep wagyang kaya ayamak na niyan nakaprid si sagiyang kaya ato na inibana masa tanong tantua miyaka kepagiang kutua anto ni bana kapetedaka utau si sagiang kutua pagarinyan ang muslim giang kutua rugu pagarinyan ang muslim gianan mangurip Allah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat atiruyan ko kaya pakatitenayan ko Abi Bakra tigian manay idza altaqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar igira ini pagaluay o dua muslim sumanga kampilaniran na simiyatay ag simiya kapatay na tao si ikunaraka simiya kapatay simiyatay tao kunaraka sama nuto na ini pagaluayran agiyang kutwa kampilaniran kampilaniya kaya kampilaniya kito miya galuay siran mimbuno ay siran miya kapatay siran simiyatay amiya bunu ag si miya kabunu na pala siran tao kunaraka. Sagiang kaya masa tanuna
simod titimbak siya gitu miya galu ay siran miya kapataya si miya kapatay agu si miya tay pala tau si kunaraka miya kagiraw so mga sahabat tigiran na ya Rasulullah hadal qatilu fama balul maqtul giyang kaya tingin na miya kapatay naklaklaro kami kapatay tau sa kanya kung naraka kami kapatay miya katadak sarugo fama balul maqtul la inurum pa na imirak sa giyang kaya miya tay apa ka narakapan pamana tigiran mana ya Rasulullah ati miya kapatay siya giyoto na dapat na sa kanya mipa ka naraka ay inurum manakirak sa giyang kaya miya tay miya bunuh ayam makna niya napakanarakapan na simbagan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigan manay innahu kana harisan ala qatli sahibi upama ko das kanian matay nas kanian ipakapatay ko punian kaya ayam makna niya napari para dunian mamugi ang kutwa kambunuan niya na kupagarinyan yan ni mano to pala silan mi ikhtiar na ayam niya mundalian na siya kiyo to na udah matay na sekali ni pakapatay sa diyang kuto pagarinyan giyo to ikiyatir on Rasulullah asim ya kapatay gusim ya tay na ayam na niyan na pala silan tau ko naraka da kiyasan da palaguyan giyo to isa mapapitir Allah walakum fil qisasi hayat so kapangitas na giyo to mababalo ya kawya-guya giyo atig man ay wallah inu ini subuh Allah sokitas diitan wa Peter wallah aya kawiya guya kita na sokitas ati miya tay siya kiyo na kawiya guya imini kitas ino to Peter wallah aswaya makna niyan na kagi kita sa nagiyo to kawiya guya kita miya tay siya kiyo to kaya makna niyan na mini kitas na tay dabu mawiyag na ayaw tuwa pipikiran roo na upama ko makatana aya apang itaban ako miya kapatay ng bunuon na da pamuno katigin na tipatay ako mamuna gina ni Moswa yan sisagyang kaya aya makna niyan na di tanong kapaginto sisagyang kaya dunia Peter puno Nabi sallallahu alaihi wasallam kung kaya pa katitayan yan ako Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhuma atigyan manay لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض obakano ndud siku uriana kana tigmana ya Rasulullah amanga kafir asu sabadir kano na aya makna niyan na pakaragirenian surugu usabaad so sabadir kano na pakaragirenian surugu usabaad na yan kaya masatan lain ako na, gida-gidaan tanwa. Pamimikiran tanwa, yan kaya betad tanwa. Wanto na mau ulaw-ula tanwa. Da akato na yung bada ridun. Bada akato na yung bada amari ridu eron. Da akato na yung ayama na niya nabada ridu inian. So tauron, nabada ridu inian. Tantuwa mapasang aging kaya betad tanwa. Anto na ibulong ngayon. Ay bulong yan na sa Quran. Ay bulong yan na sa sabdan. Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dudanu si Quran na gusto sunnaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gian kaya kian dak lagi yang kaya ridu na padaya si ko mga tos ko bangkit padaya ko mga tos ko bangkit gi tatanu dinyo padaya ko mga tos si sagyang kutwa kaya pakaran yu bangkit sagyang kutwa kaya panu ketiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kiya pa katiten yan ko Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu atigin manay yuqbadul ilm dengan wallah su ilmu aya makna niya nakeda su ilmu antu na kakeda ilmu baka buda su mga ulama kanaba aya kakeda ilmu na pupumatay su mga ulama na daas segbun ku mga tao sa ilmu kelipatan imanto sumasageda ya ayat na kalilid na aya katawin yan nun sa mala ipa aya katawin yan sa ginoon yan na mala iparatiya o gayet na ipakagudiyan sa ulama si Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala na aya katiru yan at tigin manay
Suwatigian so sapo o muslim na duti. Suwatigian so sapo o muslim na duti. Nasadin sama kabaurun at tigian manay. Suwatigian manay Imam Ahmad bin Hanbal. Suwatigian so sapo o mga ulama na duti. Nasadin sama kabaurun na pesakit. Nasadin sa kumanon na ipatay niya. Dunay ka kanak waya maknanian na sapo mga ulama. So kapo pumagan ta akiran. So kapong bina sa akiran. Nagiyan na katatapangan na yan. Katatapangan na yan. Ha? Leni man nagiyan ko tuwa. Sa katawa mama. Sa katawa mama. Piura iya miyang gulula. Maranaw pa na kiyang gulula. Di manusia tagiyan ko tuwa ulama sa Jumaat. Dan yan nakabibaya. Iyagiyan ko tawa siya tagiyan ko tuwa ulama. Dan yan nakabibaya. Kaya ko dan yan nakabibaya. Liya ka dan yan si sa member. Nagun yan siya tanga lagi yan kaya ulama. Nantunay miyang gulula. O manisa ko tungan ini nafsibak. Tigiyan na. Bunuh tanong siya kaya na. Kami miya karaw sa ulama. Tigiyan na di. Suncu Allah na ayasan mata. Bamiya makapira. Na ayam yang gulula na misigupan na gumbeto sulaitir na si mimbeto sapi amalungan niya na ini dipatay. Aleni manuto. So mga ulama na aya ka keto kawitan sa giyong tutu arga iran na si sa giyong tutu masa kay pusiran. May po si Dr. Motilan anna aleni ko na antay miya kasambiw na lagi diyan. Antay miya kasambiw na lagi diyan amiyati mo yan sa mga ulama. Namiji sa sukaturo mga ulama. Da. Na pergi segi sumasa na kedas ilmu. Na antum ka kedaw ilmu, kedas mga ulama. Inna Allah yaqbidul ilm wa la yaqbidul ilma biqabdil wa innama yaqbidu wa la yaqbidul ilma intiza'an wa innama yaqbidul ilma biqabdil ulama. Mata nasu wallah ating man Rasulullah na tenganan yan so ilmu na kanabaya ka tenganan wallah ko ilmu na banian gensinga susabot ko mga ulama ayamata na tingman Rasulullah na ayaka ko niyan ko ilmu na pumatay sa mga ulama tenganan wallah sa mga ulama hatta idha lam yabqa aliman sa tama na tingman Rasulullah sa amay kadadin amalamba asaka taw ulama ittakhadhu ru'usan nakusiran sa mga dato apa pemangingisan iran ada sabutian na iran pengingisan na pengiftasiran na miya dedegsiran nagu pemaka dedegsiran giuti keswa sikup kuria masa ngeman tu na malun pepakalugo su ilmu malun pepakalugo su ilmu laboro na iman tuwa ayam ya su ilmu ayana frucha dadu ha salah ko so ilmu ro na salah ko so ilmu saya salah ko man tu nadi bubengki nga ha magubaya masjid nadi surut miya balu iman tua aya kapag ulama nakapagay dulu miya balu iman tua aya kapag agama nakang grupo naudi kapag sa grupo nadi kami surut aya Peter wallah natigin na kullu hizbin bima ladayhim farihun gimya kabinasa oman iisa ka grupo na ayaw ikasoswatian na sa ukitu grupo niyan sa ukitu grupo niyan nagiya iisa ang makabibinasa si sagyang kiamasatan o di tanong mendud si kwaya makna niyan na panduan wallah naguso panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ditanong ketong sukat tugumpia si kumasaw Rasulullah Bitiru Rasulullah qulu la ilaha illallah tuflihu tiru ani la ilaha illallah kaptugum piakano bitiru mga sahaba la ilaha illallah piaratiran ining gulalaniran mitugum piasiran kenapa ini tugum piaran na baso masgitiran na aircon baso masgitiran na tiles baso kasungiran ako isadar panabasiran pagda sa truck basiran mga pipinitar basiran pumakakan sa Jollibee kenapa gitu ini tegumpiran ay ini tegumpiran na kalilintad akapagintaw ada sakit tawluiran ada awida akaliran
Sagian kaya masatan. Nakuna umani Isa nama pasangi kagira wala ilaha illallah. Umani Isa nama pasangi kapagusi ku agama. Umani Isa na aya kaile yang kau nama na iparatia. Nada katugumpia. Data no matunso katugumpia. Kau pamakasiya kiyoto nadi niyan di pamagitan so padiyan. Na ina da yun yan nakapumagita niya nun. O siya kiyoto na ayaman na niya marido yung tapadiyan. Natitingan na niya nakabasta matabisiyan na si ikulala. Namuno niyan. Pero na kami tagumpiya sumasatan. Ani ka keto na tanong si iku katugumpia. Aya ka keto na tanoron na mendudut tanong si iku Quran, mendudut tanong si iku sunnah, nagu indudut tanong ko sabutuno mga salafagi na sa mga sahaba. Agi sa mga sahabat na sila naki sumiyabot ko Quran. Kana ba sa katanong? Mga maranaw tanong kita no mata umagalip. Na pa man sa katanong si bunci ko Quran. Uy, miyabat ya tanong so kitab. At translated sa maranaw ini surat sarumantang. Diuto ka sana ni tika agi. Kaadnaw saya nun, uy ama na niya na mga sahaba. At na mga saya nun mga sahaba. Na ayakan dudan tanong na ato na isabuto no mga sahaba. Gitu pagilentan. Eleni man gian kaya masa tanong na kaya pakadugo ilmu na la hawla wala quwwata illa billah. Tanto mapasang aging kaya betatan. Nagito pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqbadul ilm. Padaya sa mga tusi ko bangkit. Dengan wallah suwaya makna niya na ilmu. Dengan wallah su ilmu. Dengan wallah agiyang kaya ayam anani na ilmu wa yadhharul jahl wal fitan na aya kepayag na so kada sabut na so mga fitnah gib kepayag kada sabut anto na ito sa madakal sudah sabutian aya to sa madakal sudah sabutian aya karinon na igira amia kadan sala so fitnah na ayabu mata uron sa gitu na kabinasaan na so mga ulama bu mata uron sa gitu na kabinasaan na so mga ulama na so kana ba ulama na aya kailen yan na mapya ayno so mga ulama na katawan yan so kapakam bubatang udalil so mga ulama na katawan nila nagyang kutwa kapakam bubatang udalil si ku Quran so kaya pa ka so sabab pa kaya pa kataling magiyang kutwa dalil. So sabab pa kinidalilin sa giyang kutwa katuro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha? Leni man nagiyang kutwa sa katawa mama. Yeyaw. Sa katawa mama. Mbati ani nagiyang kaya miya kapia-pia kitab ka so Sahih Bukhari. Minipostan wa sa Facebook. So Sahih Bukhari na mbati ani. So Sahih Bukhari na giyanan ito mutundog ko Quran api nakakurik a kitab. Mga hadis batian yan gunian mabati agiyang kaya katur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigina al habbatus sauda dawaun likulli da'in suatigian so habbatus sauda atau so miya kapagabrod na katawan niya naging kaya habbatus sauda ayap tiro na habbatus sauda na may tem aud suatigian so habbatus sauda na bulunganan ko uman paniakit bulunganan ko uman paniakit na si ko al-habbatu sauda na ayak yabat yan ko al-habbatu sauda na al-hayyatu sauda ebtiro na al-hayyatu sauda na may tamanipay nagunin na doon yan dudin ko mga ulama nandudan yan asara am yabat yan al-hayyatu sauda dawaun likulli da' suwati yang sumay tam anipay na bulong ko umani ipaniakit. Gulalakaw na milubasan ipay may tam gunia na kana bada matay. Ini patay niya nakakiapwisunan. Leni man ito. Nagyuto. Ayama na niyan na kailangan agiyang kutwa ilmu. Kailangan agiyang kutwa ilmu. Na ikadua wa yaksurul harj. Pendak lagi yang kutwa ridu. Pendak lagi yang kutwa ridu. Miya kagilaw sa mga sahabat tigilan na ya Rasulullah wa mal harj. Ya Rasulullah na ato na iptiro na harj. Ato na iptiro na ridu.
Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakada biyadihi fa harrafaha ka'annahu yuridul qatl. Ini sini yaskun Rasulullah alagi dua ya pakai ilatan Rasulullah lagi yang kutwa kam bunuh ai. Aya maknanya na so kam bunuh ai apa kada kalau uridu lagi tu os aya maknanya na miakarani subang kita. Tos sa miakarani so aya maknanya bangkit. Nah, nanto na ipkasabapan si cagiang kaya ridu anto na ipkasabapan si kam bunuh ai. Na paganero na ipkasabapan nun na al-musajaratu wal khisam iya ko tuwa kapapawala gina ni pagampaganero no kapapawala eno pagawa taging nga kapapawala so kaba sa doktor mo tila na tigyan na miyata yaki akatero ida sumbagian iya ko tuwa akatero nandini ka nagangkaon nabasta di nga sumbagan na kaya no to sabali uwi nagupo na kasumbaga na kaya taguin sabali kasumbaga na kalto na sumbaga mamucheke to na sumpat takan adi kan ni maguntua mini sambina simud adi mitira yuti kaswaya harid gina ni ay maknanian na isap kasabapan sa gyang kerin yuti pitur wallah tigina wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan teruang katigin ko mga uri penakan ayat terwairan na sulubiya mapia inna syaitana yanza'u bainahum agi mata na su syaitan na penggurigaw niyan siran iro su syaitan na bunuh ang kaki papatay ka na da miya po kasawida kal ka na di ka patay ang na tigo syaitanan na ang iya sakura ka miya kasindit ka di ka di makatapo ka kaya wa nakasuwalay ka kaya wa nakasukawiyagan ka kasindit saurian miya kasindit ka saurian na so kung su syaitan at ikon Nabi sallallahu alaihi wasallam na kiadaan sa inam kung mga barasamba yang umayran masimba su syaitan okay nagyang kutwa ka penggurigawan yan nagyutwi ay makna niyan na piya ka palagu ku syaitan penggurigaw niyan sa mga manusia pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun so kipamaninta na ka muslim nakasusungkuli di nasuka bunuang kau na ipakapir ini mana tu? Nasa katan na tanto malbudar katan wakatida katan isagiang kutwa ayam nanian na pagaritan ng muslim. Ikadua abkasabapan kuridu na al-husul ar-ragbatu fil husul ala al-mal. Yung kutwa bubaya kutamo ko. Sabab sab kubaya nakasutamo ko. Kapag katamo ka nanto na isuwa na ka, pemanagaw ka, penulis ka, peraranso ka, giya. Kusabapan ako rin. Nuri na ayaman na niyan na pagalampasan ka sa pagaring ka, silimbutan ka sa pagaring ka, kirba na ka sa lupa, para bumakuang kagyang kutwatamo. Naginan ayaman na niyan na ikaduop kasabapang kuridu. Pada panap kasabapang kuridu na isti'malul khumuri wal mukhaddirat. So kapag inom sa pakabragi, gusto ayaman na pakabina sa sautak, padu naging kaya siyabu. Padu naging kaya siyabu madakala miyaw sumsa gyang kaya siyabu apia sukaruman yan ada niyan makilalam ya patay niyan suwata yan dan yan makilalam ya keruman yan nini managyang kanana ino to ini sapar wallah kaya igyang kutwa aya ipugungan yan nagyang kutwa marata pada penapke sabapan nun na qillatul khawfi minallah kadad na ki akalak si Allah eno kapan pupa kapatay kada akalak kasi Allah subhanahu wa ta'ala pada penap kesabapan si sagyang kutwa ayam na niyan na ridu na i'tinaqul afkar ad-dalla ayam na niyan na giyang kutwa kapuang kasagyang kutwa pamikiran ayam na niyan na kadudugan pamana miya ka nagkasadi mamagusay at tiga miya makapiapay dalil at tiga mapeni lagi dagi ang kaya so masamulay sa masatanwa kaya sababan sa kaya binasa marawi ayabu ini sababsan nakagigiyang kutop kubati ay tawagiyang kutwa dalil at tiga na wa man lam yahkum bima anzalallah sa din sa tawadin yan mikukum swini turun wallah sa Quran na ayaman na niya nami akapir na biya asira na mamati na ikukum sa Quran sa marawi beda mabinasa marawi na iman tumini ikukumun sa Quran
Anta kakata na ema na awida ka lagi ka na konser tapi akat tindi kita masih sa isu. Barang-barangan sumanga awida akal. Oman sumagat sumasa, oman temag sumusim, gitu suti ko mga luksan wa, oman temag sumusim nakabaguan sum, oman temag sumasa nakabaguan sumusim sa isap man nakabaguan pengurang kanyan. Oman dan bisig sumasa na sala ka wa awida akal, sala ka wa awida akal, sala ka papa ka ma awida akal. Nagiya. Eno tanu dipekak na sa awida akal ka sabab sagiang kutua kiawat tanu sa iku Quran, kiawat tanu sa iku sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na giyanan iisan amya kabinasa sa iku ditanu kapagintaw si sagiang kanunya. Mendut tanu sa iku Quran, mendut tanu sa iku sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagu indut tanu sa sabutun sa iku sabutun mga salaf wallahu alam. وهذا وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.